Hakabalang ayu kasinat kalalong ningkong hangni hari kasih. Kenang bapinca yagani kabenta ngan persyang ban batai nadu kabasdang bat sngobha ban sngabha ban om sngutu bakla namar kabenta kabangan wanra kan longbait nadu nasdang. Nadu baka gospel kelawan ban yu kejat hangni hari kasih kesenam kat praspa sapuwei. Kajingeseng kabahe bat kabaningkong tam ari kasi kelas dang hak senam kat praspa kandai posan haga jingyekut bat la penlong ya kajingeseng hak senam kat praspa kandai pondriu haga balang syela haga ne kajingeseng kidang yawan lang keleng gari kasi kentup nasilhat kacal kabadai kabenta juga asam tangba haga ne kapo ria gane kajingeseng kidang ai kerteng daka assembly kasi jantia bat kane ka jingeseng assembly kasi jantia kalane ar pusal tuliki snam ha kane ka kerteng bat day ha ka snam kar kandai spa ar pusau kane ka kerteng kalakun ha kata ka kerteng assembly kasi jantia bat ya kane larai ha ka balang mairang namar balai lapen kut no ya kane ka kerteng kadau kalong bala haban pia no ya ka assembly ha ki lightly berkata kalong kakasi jantia Presbyterian Assembly, Lushai Assembly, Silhet Kacal Assembly, bat day hakane kapor, kini lightly Assembly, kidang hapru hapo ka jingpet jongga Presbyterian Church in Assam, kampat shimla day sedia in India. Hadin bala pihak ya kene ka Assembly, kakasi jantia Assembly kalayat no marway, bat la penlong ningkong ya ka jingeseng kasi jantia Presbyterian Assembly haka balang nong saulia bat hakane ka kerteng kalayai hadu usnam kat kandai spa san pulai bat la penlong khaddu ya ka ne ka jingeseng Assembly haka balang syengpung haka snam kat kandai spa san pulai bat la penkelano sendan ya ka kerteng naga Assembly syaka sinat daga baai kerteng kasi jantia Presbyterian Sinat. Bat ya ka sinat ka baningkong la penlong haka balang like kinsau. Nangta ka sinat ka baar hapo like umkra, ka balai habalang mairang, ka basaw hajawai, ka basan hajayaw, ka bahnriu hamau plang, ka bahnyaw haka balang nong saulia, ka bapra hasyangpung, ka bakhandai halai kinsau, ka bashipaw hasutanga, ka bakhatway halai umkra, kabakat ar hamairang, kabakat lai hamaukar, kabakat saw hajawai, kabakat san haumpanai kabadai hapok Mikkels, nang ta kat nriu habalang peryong, kat nyaw wa yajer, kat pra balang maulai, kat kendai balang mauplang, arpau balang soara, arpuwei syangpung, arpu al mosendram, arpulai kabalang sutenga, arpu saw laban, arpusan kabalang kerdam, kabadai ribhoi presbiteri, arpun riu kabalang mairang, arpun nyau balang jawai, arpu pra pun muri, arpu kendai balang nongkrem, laipo balang rembai, laipuwei balang nong pendeng, laipo ar balang wayejer, laipo lai balang sutenga, laipo saw balang mauplang, laipo san hanong saulia, laipun riu ha umroi, lai punyo hamokayaw, lai pupra hapo maukar, lai pukandai malungwir, saw pau plangwan broy, saw puway tat labo, saw puar milim, saw pulai mountain, saw pusaw rembai, saw pusan new jirang, saw punriu balang mairang, saw punyo lai umkra, saw pupra peryong, saw pukandai sutengah. Kini kidi kiles jong ki balang ki balayo ban long sinan namar ba kidai ki balang ki bakham he a ki por hendai kilala ban pidiang ya ka jingeseng sinat arsin lai sindro bat dai ha ka sinat ka balalong hasutenga ar hajar ar layakut ban phia no ya ka sinat namar balabun pait palan bat kata kalong ka wei ka sengi bat ka wei pat ka mi ngi shwa ban phia ya kine ki sinat haki artli kami ingi berkeset ngi kari boy Presbyterian Sinat pat kala debdan namar balai hagas nam kat kendai spa kendai pusau
kila thau ya ka sinat persyang bat ausnam ka kendai spak kendai pun riu ki yo provisional sinan rengkat ka veteran provisional sinan bat ki don shiteng hapo KJP sinan bat shiteng hapo CHT sinan kini ar sinat kila yo sinat bapura ha ka snam ka kendai spak kendai pupra ha ka bala ai kerteng ka ribhoi sinan Katba ya ke kasi jantia Presbyterian Sinat Pedang Pat Lapen Kha nagai Sinat Mingi hawar haja arpuwei bat kalalong ke Sinat Bapura haka balang Presbyterian Church of India nado arpusan September haja arpuar latung provision Sinat haka balang Presbyterian Pokse bat day haka Frederick September haja arpusau la yo bantung Sinat Pura yaka haka balang Presbyterian Light Mukra Parlop kini kilong kijing batay ngangit pinsay, banaka kerteng jong kakasi jantia kumpala ong meningkong, kalit bat siya kaway ka benta, bat hadin kawan kasinat, bat menta la pia yaka, hadu sautli hangne hari kasi jantia ka jongi, kita kisinat kilong kami ngi semngi, ribhoy bat kasinat pedeng. Di kublay shibun, ikapor jong pi.